Yes, amahoro kuri wowe wishakira ikibanza cyiza kiri ahantu heza mu miturire. Ngiki ikindi kibanza cyiza cyane kiri ku muhanda, kirimo ndetse n'akazu gateye gutyo. Ni ikibanza cyiza giteretse ahantu heza kubera ko n'ubuso bwacyo burenga 400 burahagije kugira ngo ube wakunda kino kibanza. Nawe ndebera ahantu giteretse, na ahantu bitakugoye na gatoya kuba wakubakamo inzu nziza ushaka ya kadasiteri. Ni muri R1. Hanyuma nanone iki kibanza kikaba gishaka amafaranga makeya cyane, kandi nanone ari cyiza cyane kubera ko gishaka miliyoni 16 zonyine, kandi kiri muri metero 500 zonyine uvuye ku muhanda munini. Uyu muhanda kiriho ni umuhanda wa kabiri, cyangwa se ya mihanda twita iyo muri quartier. Ahangaha kikaba kiri muri metero 500 uvuye ku muhanda wa wundi tuvuga ngo ni umuhanda munini. Iki kibanza rero nimba ugikeneye, nyamuneka ntutinde, ntitunyandikira kuri iyo nimero yanjye ya WhatsApp ureba muri screen, cyangwa se umpamagare kugira ngo nkugeze kuri iki kibanza. Uhaye kino kibanza uze wafashe icyemezo, kubera yuko ntacyo utabona. Iki kibanza giherereye i Gasanze ahitwa Nyabitare. Ni ikibanza rero cyiza kiri ku mafaranga makeya, gifite icyangombwa cyihariye mutation nako kanya. Hasigaye ubundi ukagenda ugakoreramo umushinga wawe uko ubyifuza. Kirebe nicyo kibanza rwose kirimo n'iriya nzu wabonye haruguru, ariko cyane cyane ndatekereza ko ikigenderewe ari iki kibanza. Kiri ku muhanda, nta kindi kibazo na kimwe. Na hantu ubona autorisation de bâtir, cyangwa se na hantu hemerewe kuba wasaba autorisation de bâtir ugahita uyibona. Ni kibanza rero kiri muri kilometero 1 uvuye ku muhanda wa kaburimbo, kandi ntabwo kiri ahantu hazamuka. Ntabwo iyo ugeze i Gasanze muri centre ntabwo uzamuka, ahubwo uratambika. Urumva rero ni ikibanza buri muntu yakwifuza kugura kuri miliyoni 16 zonyine. Uraza rero tuguhe iki kibanza